来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的第2篇课文啊，课文向前冲2。那首先我们来看一下故事场景。阿里木和姐姐一起布置新房。上一次我们学的时候，阿里木这个到姐姐的新房来看来了，是吧？我们学当时呢，他说这个房子怎么样啊？采光好，设计好，然后还说这个房子非常的宽敞等等。那今天当时他最后一句还说了一个。我们不是要一起布置房间吗？那我们开始吧。当时他们要干什么呢？那我们一起来看一下。姐姐说：“阿里木，帮我挂一下窗帘啊，帮我挂一下窗帘。”那你怎么就是yardım керек болған уақытта маңында қыппасыңыз я анда қыппасыңыз деген жағда我们都会说帮我怎么样дейміз。比如说адаттегі мында қысқы әрекеттер кішік әрекеттер болған жағда кейінге енді一下дегенді қайтып аламыз。比如说хапумай ау сомкамны левитан десек这个麻烦帮我拿一下啊，帮我拿一下我的包，帮我拿一下我的包。degan o'xshash。andan keyin再比如说嘛，一个qo'yib qo'yaman degan bo'lsak，帮我放一下，帮我放一下。然后有一个什么东西我要看，但是呢，我现在又不方便，那或者说我给朋友打电话，哎，你帮我看一下明天我是第几节课。这个你帮我什么一下，帮我什么一下。这个不要的不是那个其实是这个意思，但是我们平时说话的时候啊，就比如说yakın dostumga әтідегі дәріс әті неме дәріс ваке қарап баққана деп деген болсам bu yerda маңа ярдәм қылып деп тұрып дейішім натайын。我只会说қарап баққалам деймін，但是不呢біз我们在这个说普通话的时候呢，那我们是怎么样子呀？帮我看一下деп тұрып алдығы帮我怎么样деп тұрып дейміз。那再比如说帮我拿一下，哎хапумай аны илвита деген вақытымызда аны илвита дейміз декен маңа ярдәм қылып деп тұрып деп кетмейміз. Шуның үшін мен декен帮我ны ұмытып қалмаймыз. Егер де拿一下десек就усал қопал бір xil，就怎么说呢？没教养的那种感觉。қыла анда қыла дегенде ол бір бұйрық болып қалады. Шуның үшін帮我什么一下啊，帮我什么一下。mesela апа mau çapınımı jüpire деген болсақ дейміз. мама帮我洗一下这件外套啊，妈妈帮我洗一下这件外套дегендек шықылып башқа адамларға хапумай анда қыппасыңыз мында қыппасыңыз мейлі қаншалық якын болсын我们都会说帮我什么什么一下啊，帮我。就比如说安қысқасы吃饭的时候тамақ жеген жағда açık su almakçı bolsanız，你说帮我拿一下醋deysiz，拿一下醋desiniz，有点太қопал了啊，我们就说帮我拿一下醋。帮我这2个字你不要忘了啊。尽管这个阿里木是他的这个什么呀，为了给弟弟bolsun我，那说话的时候我们也不忘说这个帮我啊。他是让阿里木干什么呢？帮我挂一下窗帘。perde isish deganni挂窗帘啊 isish degan bo'lhatni挂deymiz。挂，帮我挂一下窗帘。那为什么呢？他姐姐说我够不着，哎，mening qo'lim yetmaydi ekan，或者说
这个不要面嘛我多的塞么，也可以说我够不着的塞不多哎。一般情况下，高处的东西一个是一个会很难来个。当我们够不着的时候，哎，不用是也没个讲的，那你就可以搬一个凳子啊，或者说是找一个个子高一点的，帮我们一下等等。那这个不也没呢？인데면서 콜이 예미겠니 보이 예미겠니 够不着对吗？够不着。然后呢，阿里姆说来了，看的，你这窗帘选的真好看，哎，seninki bu sen bu perdeni或者说sen bu acayip çıraylık perde tallapsen desek buludu好看çıraylık对吧？那选的这个 perde 是它怎么样的呀？你买的这个窗帘的 sekmo 不鲁多，那么你选的这个窗帘的 sekmo 也可以啊，也可以。其实他想要表达的呢，都是同样的意思。你这窗帘，窗帘怎么啦？选的，bekçiraylığını tallapsa，选的真好看。bu perdenin acayip çıraylıqını tallapsan。然后呢，他姐姐说我喜欢淡淡的颜色，看到人家淡淡的，那淡的呢就是这个苏斯啦。那我们说深深的颜色啊，颜色太深了，且我苏斯让的就演的浅色的色么不多，淡色的色么不多。lekin一般情况下我们用的更多的是淡，比如说sus hallarang diye vaktimizda淡粉色sus kökrang diye vaktimizda这个淡蓝色说的比较多，这个浅蓝色、浅粉色呢，也可以用，但是说的不多啊，说的不多。淡，rengi sus， 我喜欢淡淡的颜色，为什么呢？显得就是 qarmoqqa odamga bergan tuyg'usi qarmoqqa deb tushunsak bo'ladi， 显得干净。或者说显得呢就 ko'studika deb tushunsak bo'ladi， pokiz ko'studu deb tushunsak bo'ladi， 显得干净。men susranga amroq pokiz ko'studu。那么mushu ko'studu degani nima dedik? hozir 显得 desak bo'ladi。masalan bu kiyiming bak o'riq ko'stubdi desak， 这衣服很显瘦desangiz bo'ladi。显瘦 o'riq ko'stubdi， 这衣服很显瘦。ma ko'ylak semiz ko'stib qo'yapti desak， 这衣服显胖，这衣服显胖啊。andan keyin ma bu qaramtulroq odam holi rangni kiysa texmi qor ko'rinib qoladi， texmi qor ko'stib qo'ydi desak， 皮肤黑的人啊，皮肤黑一点的人，你穿个粉色的东西，显得更黑。你皮肤黑一点的，穿个粉色的东西显得更黑desek bo'ladi。ishqilib mundaq ko'stib qo'ydik degan vaqtimizda 显得怎么样desek bo'ladi。那刚才我们说显瘦显胖的的话mundaq dni kelib turib 显得瘦显得胖desek也行，但更多的是直接显瘦显胖。oq kiyim odamni oq ko'rsatadi desak， 白衣服显白，白衣服显白，对 ，miss。好，那干净 paksa。不过 lekin amma бірақ не болды， 浅色不耐脏，这个淡淡的颜色的就anandagi的浅色ikki xil ifodalashi都可以啊。bu susrang ikkisining farqi bor， o'xshash ma'noni davotadi。淡色也是 susrang， 浅色也是 susrang。不过不耐浅色不耐脏，耐脏deganimiz就是说kir ko'tarashlik emas。ma'lum bir narsaga bardashlik beralisa va chidamchanlik bo'lsa， 什么什么什么，那uningga chidayolmasa bu nay deymiz。odatda oq kiyim kir ko'tarashlik emas。那我们说白色的衣服不耐脏白色的衣服不耐脏deymiz。
然后呢，阿德的么是牛仔裤、牛仔金来呢，牛仔衣服怎么样啊？кейсі бір тәсті житілған я житілмайдығалы бір киім о那这个衣服你就可以说它怎么样или бәк киішчан әмді киішкі келген жағда вещичі деуді десек它很耐穿啊牛仔或者说牛仔裤很耐穿啊牛仔裤很耐穿dесек不多好这个呢是耐啊那или我看啊бәк就是uzun vaqt işletkili buludu. Asanlık çuf para yuqap ketmeydi desek. Nə用Мушу бәрдашлык бере алайды деген мәнісін бағу. 那比如说耐热耐寒дегенде都可以啊有很多种用法下面呢得经常洗哎这个得字呢它还有一个读音是的是吧表示的时候我们一般说它是代表着这个补语的怎么样那么得的表示的是应该啊或者说是需要啊需要那就是说 lazım diye manası bulundu. De 经常洗degenimiz daim yuyup duruş gerek 或者说 daim yuyish lazım bulundu deyendik. Na lazım desek bir xil kemmigelli çıraya. Aşı nime desek buldu. Gerek dep düşünsek buldu. 那这整个意思就是什么呀 Ben sus rengi amırak, paks göstudu. Lekin sus reng kirkütlerislik emas. Daim yuyup duruşum gerek bulundu. Daim degenin belirtgenimiz 经常得经常洗好也是也是degenimiz uğuşu degenin belirtgenimiz也是sizden degenimiz uğuşu emdi dep degen bolsa 你说的也是你说的也是再比如说Mağlanın ambını kılıversanamamdı. 为什么你今天还没有完成任务? 你怎么到今天都没有完成任务? Neymiş kıma hizmetini bugün gece işlep bulamadınız desek. Yalnız melli dursam kanda yetiş bulma. 就我一个人我怎么顾得过来就我一个人我怎么顾得过来 Şunun degime oylap bakıman da. Uğuşu yalnız adamga hakikaten tesken. 也是无修也是对吗？也是一个人确实顾不过来一个人确实顾不过来。Şıkılıp oylap bekip uğuşu dep durup karıştırıp nenki degen gepege yana 这个赞同就是说 qoşulganlığınızı bildirsiniz. uğuşu degen жағda 也是也是对吗？特别是 болып mu 4-5 月份4-5 月份 4-5 aylarda 特别是degenimiz болып mu 那就是说 ma'lum bir narsaning ichida yana bir nuqtani texmi gavdalantirib chiqargan vaqtimizda 特别是 deymiz. Masalan bu qo'xonlar bek chiroylikan bo'lib mu 8 nomerligi desek 这些口红都太好看了特别是8号色8号色那么这个意思就是说什么呀 hammasi mushundaq ekan buning ichida yana bir ikkisi bor boshqalardan bakrak eshib ketadigan ularni biz bo'libmi degan chaqda 那就是特别是 bo'ldi bu sinfning bolalari bak tirishchan bo'libmi olim desak 这个班里面的同学特别努力特别是这个阿里木别的老师呢用了2个特别特别努力的人能跟特别是阿里木的人特别努力的一个特别的意思呢是非常的意思非常的意思那这个特别是阿里木呢 bo'libmu texmu oshirib gavdalantirib bo'libmi degan vaqtimizda uni 特别是 deymiz然后呢灰尘大这个灰尘大 degenimiz 就是창도성 총 demekçi mi 就是说 창도성 köp demekçi 灰尘大的意思是这个
köp demekçi, çoğ demekçi emas.好，这个没有问题吧？不是买了洗衣机吗？Mında kılmıgamıdın. 洗衣机almıgamıdın. 不是买了洗衣机吗？那到底是almıgamıdın的 aldı mı almadı mı? Aldı ya. Mında kılmıgamıdın. Mında kılmıgamıdın deydi. Lekin ameliyatda 不是吗 degan bu bir qaytarma sual cümle bulup. Bununki cevabı已经告诉我们了啊，就是你买了洗衣机 degan buldu. Vay bu aldın kızıldık vay bu iyiliği palançı şirketden ki baş direktörsu emesmedi desek emesdi demekçi mi emesmedi boğacaktı şutti degen buludu 这不是什么什么公司的总经理吗？这不是什么什么公司的总经理吗 degende 不是maga qarab emas mu deb bu bir savol bo'lib ketdimi demekçi emas. Balki emasmidi deb turib qaytarma savol jumla, ya'ni shundoq deganni bildiradi. 那姐姐干嘛了呀？她买了洗衣机啊，这个克拉鲁呢，sitwi了不啊？兄弟们得跟她说，姐姐说的呢，克拉鲁sitwi了不么的么不怕，korkma买。这个地方的怕指的是洗衣机的korkma demekçi demekçi bu. Onda kalmazsa指的是他不怕洗窗帘啊，perde kropkesi 洗衣机 silip durup yuyma demekçi. 其实现在洗衣机也不贵啊，hazır şu 洗衣机的一般情况下家电呢都没有多贵，我觉得kıymet mi emas。然后呢，阿里木说姐，这个花瓶摆哪儿？bu lonkani nega tizime deydi. Tizish deganni 摆 deymiz, 摆。那比如说我开了一家超市，明白？超市一句话干bo'lsam，那我会在这个架子上面摆很多的商品啊，摆很多的商品。然后呢，花瓶我们刚才说了是这个gül 这个 lonka 或者说 gülgaca 都可以啊。花瓶摆哪儿？哪个tizime？哪个tizime的多？摆客厅。那么一个 tiz 客厅的呢么？就是mihmanöy 摆客厅。电视柜两侧，电视柜내지디 시키치디게 tiz的多。电视柜两侧啊。那么这个上面 üstü deganni 上面的么？Asti deganni 下面 sol tarafı 左面左边desek mi buldu? On tarafı 右边 andan ki aldı tarafı 前边 keyin tarafı 后边 yan tarafı 旁边 iki tarafı bolsa 两边desek mi buldu? 两侧 desek mi buldu? 两侧摆电视柜两侧。好，然后阿里木说，那台灯呢？那在这里是什么呀 ？undakta üstel çırıkını çu， 呢是çu degan ma'noda。那台灯呢，意思就是说 undakta üstel çırıkını naga tiziman 放哪儿？后面又问了，是不是？naga qo'yma 放哪儿 ？qayer deganni 哪儿deb so'raymiz。然后姐姐说放哪里呀？放卧室，放卧室。bir narsani naga qo'yma, naga tizma degan chaqda 摆哪儿放哪儿什么哪儿的deymiz. Anandagi ayaga miyaga desak 摆这儿放那儿 deb turib deymiz. 什么什么地方？那要放到哪里呀？卧室啊，要放卧室。床头柜上。Mavi karvat nima deymiz? Chuang deymiz. Na karvatning beshig'i qo'ydigan qanday 2 tal bo'lamdi, 1 tal bo'lamdi. Da kichik bir quyizi bo'ladi-ku, mechilik cho'ngliqlarda. Nima bu quyizni 床头柜 deymiz. 床头柜 deydi. 然后现在这个台灯呢要放到床头柜上。然后他说你觉得新房布置的怎么样？什么的degan嘛的shunda jiq chiqyotdi qandaq degan vaqtimizda什么的怎么样deymiz. 什么的怎么样？
你觉得新房布置的怎么样？ Seningcha yangi uy qandaq bezilibdi? 那就是说 chiroyli bo'ptimi, satdobdimi, yana nari kamken degandek布置的怎么样 Seningcha degani nima deymiz? 你觉得 Seningcha bu odam qandaqkan? 你觉得这个人怎么样啊？你觉得这个人怎么样 Seningcha bu kitob qandaqkan? 你觉得这本书怎么样 Ishqilib seningcha ma qandaqkan desak 你觉得什么什么东西怎么样 desak bo'ladi va 你觉得什么什么东西怎么样 Seningcha bu oshxonaning tamog'i qandaqkan? 你觉得这家餐厅的饭怎么样啊？你觉得这家餐厅的饭怎么样 desak bo'ladi。那oxirisi nima debdi? 没得说，没得说的意思就是这样子啊，就特别好的意思。其实没得说它是有3个意思的啊。shig'il ma'nosi va lekin bu tekstda chiqqan ma'nosi nima? Qaltis. U bola qandaq bola? 这个人怎么样？没得说 gap ketmaydi。这家餐厅的饭怎么样？bu oshxonaning tomog'i qandaq? 没得说，特别香。gap ketmaydi, nihoyatda mizlik, tamlik degandek没得说 qaltis deb tushunsak bo'ldi。跟城里的房子差不多了. shahar ichidagi uylar bilan qilishmaydi ekan. 跟什么什么差不多了 deganimiz bir narsa bilan qilishmaydi ekan. 或者说那就是ikkisining farqi nihoyatda ozgan degandek. 比如说 uninki o'rganish natijasi meniki bilan ancha farqlanmaydi ekan desak, 他的学习成绩跟我差不多。他的学习成绩跟我差不多啊，他的学习成绩跟我差不多。那 ikkimizniki ishi o'xshab qoladi ekan desak, 他的年龄跟我差不多，他的年龄跟我差不多 desak bo'ladi。跟什么什么差不多 yoki bo'lmasa A 跟 B 差不多bo'lsa, 那就是 ikkisi ancha farqlanmaydi ekan degan ma'noda chiqadi. tugabdi. 那 unda bo'lsa我们一起来读一下啊。阿里木，帮我挂一下窗帘，我够不着。来了，你这窗帘选得真好看，我喜欢淡淡的颜色，显得干净。不过浅色不耐脏，得经常洗。也是，特别是4、5月份，灰尘大。不是买了洗衣机吗？不怕。姐，这个花瓶摆哪儿？摆客厅，电视柜2侧。那台灯呢？放哪儿？放卧室，床头柜上。你觉得新房布置的怎么样？没得说，跟城里的房子差不多了啊，跟城里的房子差不多了。好，那我们呢读了一遍，有没有问题呀？有没有问题？这个里面我们要注意的都是哪些地方？一个是不要面对的你们的够不着啊，我够不着。Anan degan susrang deganni淡的颜色 yoki bo'lmasa 浅色。Anan mundaq ko'sti degan desak 显得怎么样，显得白，显得干净，显得高，显得瘦都可以啊。bo'libmi munda desak 特别是什么什么，特别是什么什么。Anan degan mundaq qilishimiz kerak degan bo'lsa得怎么样。masalan biz balduroq qaytishimiz kerak，我们得早点回家啊，我们得早点回家。o'g'u shu amdi desak 也是chiqadi o'g'u shu amdi. Anan degan mundaq emasmidi, ya'ni shundoq demoqchi bo'lgan vaqtimizda 不是吗？不是吗？deymiz. Bir narsani nega qo'yamiz degan chaqda 放哪儿，摆哪儿 deb deymiz. 然后 seningcha qandaroq ekan desak 你觉得啊，你觉得什么什么东西怎么样？你觉得什么什么东西怎么样 deymiz. gap ketmaydi, qaltis desak 没得说啊，没得说。然后bir narsa bilan bir narsa o'xshab ketadigan desak 跟什么什么差不多，跟什么什么
差不多。Demes， 那今天的内容都会了吗，同学们？那如果有问题或者说不理解的地方，希望同学们能把这一课呢再多看2遍啊。好，那今天我们的作业就是记住今天的这个语言点，然后把这篇课文呢背下来，如果有机会的话，我会去抽背的，那好，부근그 데스미스 미세기주보선下一期我们再见。